lake akaswani Diphu pini nilitum ladak fire service aputhak makeup met abang phu klematum la so puthak sunilitum ladak chihu chipojia phansi nilitum kabori la sipini nilitum along senior station officer Diphu fire lapen emergency service station Diphu lapen district coordinating officer Karbi Anglong alang limen ke sar Bidya Sing Bey aphanilitum akaswani Diphu hin pen alang liphan chopha ponsi non alangli nilitum a microphone a thengno na ni tanglo nilike alang liphan ke ini phansi pon lo po alang liphan ke me pusi parno ek det po lasi prangsi me nangli phan akaswani Diphu hin pen suri kardom nangli phan pajirek lo kardom aprang silitum chethan ik lo nang nangli tuma department men tu pen si labang so ke cheng si ke seng lo lapen ke Diphu lo mate Karbi Anglong along lapen ko ananing kandulo non an ilitum aprange asamalong ri pen si li cheng ik po asamalong ri ke cheng si ke Meghalaya along non le Silong puje plang da dim hala Silong adim si fire and emergency hasol banke state fire organization pusi haso rido haso hod banke Silong municipality under si fire station gitu la pentu api Silong alang tum state long log api ilitum asamalong banke ke cheng si fire station te sirchor fire station hanlo non lage 1956 aninkan si kicheng si fire station iglo la song bong pen ilitum chethanoi Karbi Anglong pulote Diphu fire station kicheng si bangke 1965 la pen 68 alomi athenilita sakuri ludunde mahala bangno adatta long thek thedelo anta 68 si record mote ke 68 si do ta hokpet bangke 65 aninkan si dak nang cheng si la pentu ilitum non karli tang sotro sing terona hem along hala dak si la fire station ha so ke dolo la pen la so fire station dak hem bhara hemanium si dobom pen non apitu emethang a fire station bangke police ria balong 1998 aninkan si hala dak sibdam thulo laiglo tangte me hala so nang ke bi cheng hot ko anaka siksak dolo nang ke bi cheng hot bangke nili bangta dak Diphu do de ma hasuni tum che dolong le kala athe ni tunge ola sama sakuri pina ga masi emethang permanent adime che dolong le lasi hala so nili ke 1995 ansi nili dak Diphu che wanglong 1995 pen ke chi wang hur hasur bangke ilitum lamu pen karli tang sotro sing terona hema along ke do boma hut a hem ta awar sai miu ilo la pen gari ta hum nivet la pen haso hut la TV hum bikok pen bahera ke la landline phone bikok an velo thang ta velo la hum ni pen si ke pachet hum ni pen si ke pachet tang ilo kala ni tum department ke non headquarter ke Guwahati pan bazar long si do lo lage non bang ke ni tum wala reng bang ke special DGP kam director fire and emergency service pualang li bang non bang Harmit Singh IPS la lang li si non dobom me pikalam lo me nang li ke thandam adon chualam the che thandam iksin hang me nangli tumke tong se kot pen la son men amasi la son birta ke nang ke le pot e nangli tum la bangso a jota me anarlo ta me la son ke klema hot ko po ana kisung lo nangli tum radio card ju arada tum pan thanjima me chorek lo nili tum ke bang phutin da ni tum mane training than lab lo sakuri ki lut pen si la somasi la sopta trainer somarsi ki ong lo kala la pen inut behind do ta training ke klem te tunda ki mi wang bom po training klem do kok thai po pista ni tum ke la agari hum ko an ma ke amunit ta phaida bang throk si bag vet la mane isi tan out long ni tum pu tan out pu lo le isi tan out long ke gari hum do po munit sub officer do po leading fireman inut do po la pen fireman atum bang pli do po driver do po la son si ni tum ahum tina garita che back vet po anke dorok pini bangke agari a number doreblo pini gari number example suppose
AS30 8953 gari la long lo pute first tan or lo la tumke ako 6425 hala bage second tan or lo pusini tum thik rep titi kala lasi la mi ke chok khobar na le loge lote ke cheng si bangke la first tan or tum mang si la tum si dam pa prang po ke dam loge ni tum ako second tan or ta dunai ma dunang me ma ke ready position si do po kai ta chong hong ding lo jong si me thi perfect libute ako dun thu po ako me yong si bihek libute lai hum vet pen si kam klem de diti song me piklo nang li ke thandam tangte nang li non he jong pulom alang li tung phan training mate seke ki pi alang li tum phan chiklu jon kon an si seke ki pi lo nang li tum ma hin pen lakini tuma department pen nonda regional training center puto aprang ke firefighting elementary school pusa aprang ke ki bi laso asen tarabang ke kona dim lage North Guwahati si do nonta aprang bang firefighting elementary training center pusi do kok sita nona phie bang ke ilitum North East pen ke regional training center si mandel nona phie la si non bortoman ta hadak North Guwahati long si ni tum la training an ke hala dak si ke klem lo la pen dak pen bhorti loge lote hala training center long pothai si chiklo yon logot darok bang pharu si ra phokep puita ekta base duita base la son se aning kan bang ta training than bom iglo la pen la so training pass that lote ke ladak mane training logot ta nili puthulang physically dake dupik adapta mas piti dui parade dui akola pump drill dui kamjari la pen other activities tani tum klempon pon lo nang le ki pudam ji bang ke kai ke ta chirok tok nang po kan lang lo la pen ke alang le tum la seke tang det pen no nang le tum masai hem mat nang le tum department along wang pen alang le tum phan kangwai tang tum lo pot texer lo punang le pudam ji ma kicheng si ki jong he dak training long pu sita la an perfect ke kali mane training ke than pen ili tumut practical ke claim bang je belek ik pe la si la dak alang tum yo si 2-3 ta fire bag mane isi hini ba me ke cholong si alang tum claim dun long lo le pute la so ke claim pen si alang tum experience ke bisi ke long nang le tum ke pudam ete isi ke do ke thakta kata chirok tok nang jia pot men tu tom la sona berta nang ke le pone men tu to heme ke chopone thang putek thi nang li sitame na ne dam ju ya son na ne do ko ka son la sona ho nang li ku pu pen si ka chi thik mek lo mane ni li tum bange la so bange kai ta teng ne lo fast turn out abang ke kai ta ready lo la tum bange la sarni alang tum fansi fast turn out ke tang lo pute la tum ke na hok ta dam long le lo la alang tum turn out ke do se ke bozar chokri puita ba pine hem pine emergency do kok pusita sarni bange ta mane dam long le lo kai ta mane la tum ke chirok tok lo sa tim bange kala ako mane yo si emergency normat kedam nahi pulate la sadular bang belek second tan out pen sidak adjust dun that titi me piklo me nang le ke thandam alam the adun cholam the chi thandam iksinang me la nang le tum la me ke cho hot mate abir tanang ke le hot tong sikot pe nang le tum aprang ben tom la so fire brigade a teng along lang ka pang pen nang le tum aprang ma si thik mek lo ma mate la me ke cho hot la son ho sinang le tum ki thik ma la bang so lam puthak thanik jima me na so lam puthak na lina kar ju me piklo athe mone tu ni tu along me ke cho long ta chitong lo la so lam puthak mane fire brigade gari ke langavi pusini tu banang pu ba ke o la si la ke kali nili pini klar dak penali tu la dak Diphu Akasvani center radio center penili thani porada fan mane nili tumke arni siang bong kaita rule call po bastu dolo adap ad bayi lote ni tumke kamjari rule call dolo apen arni gang sam 3 bayi lote ni tum kamjari rule call dolo ako ajo 7 baji bangke general rule call dolo an ni wang lo ke ni tum lasi laso gari ke adap 8 baji ta lang ko andoma avema ave lipute loge si thai po ako ani yang samta ako chi lang thu po ladak lang doma ma pipi hormu ma me pa me hormu dak dolap ma avema so lang lap si ni tum kam klem pine te ton ije
lapen aku ho ajo 7 baji hut anke gari kewek tum phanabang ke nilitum aku arju po ajo gari koson ma mesen ma heno ma po lasi ni tum la lang abang ke 24 ghonta ta pleng pring lo kaita ahum tina garita ihum dat delo lapen hala ni tum langi thaya dimta ladak isi water reservoir po ne tum do langi pang pen atengki kala la si la so atengki pa si tum misin lo gai si kaita ni tum lang pa pleng wer titilo kala la nang le tum tong se kot pen ke dam ji phan fire brigade polo ahum kwan an lo ke thik mek ni li tum la so lam putha bangke jong si adungare jong si mege chu pulote loge hum ni tum damigi lage tum local area phan lage mane dhorok kala greater Diphu phan lote loge hum ni damigi kala la penyo si Halloween non sonjo bokulian bag wa ha silonianan bag puyong si litum du nai pudelote hala bagi ihum si toy pa prangi kala ansi hola dak mane la sa report nang le thu an tikini tum puthai no athe local fancy preferen ke kian ke thik mek do la si abastu bange ilitum along tin a fire station ta isi fire station pen isi fire station ke kilometer kep ang bong si do nai la si litum ginon Karbi Anglong ke la so ke sung ni tum do piglo Diphu pen haragat ansi fire station ekta do hala so distance ge non 71 kilometer an 70 kilometer an do ihi dam thui lipude bukajan ta fire station pen anke la dakta 68 kilometer difference do anke ihum ahem migichu pudelo te anke lage ni tum la si a class do ami ta ko sonam milo ni la so ami puthak ta ke do anke litum Karbi Anglong ge non bortoman ke theklong anke a class fire pang se kala ke la a class fire putte la tunge 15-20 minute ang bong si chul apo igla kala tangte nona mala Karbi Anglong ko ana center do yi non bortoman ge litum is Karbi Anglong pulo yo la dake center ke thom vela Diphu lo bukajan la pen harogat kala la pe west Karbi Anglong ma ke hamren ekta vela thake non puta la anvela tangte la so puthak non isi pudam bolote isi ke sumkrung lam thelo athema mege cholo plote me tune chi putek the ke chota prapik kala la sila bangso aputha nanglitum asa he mate nanglitum department pen la son te bok he the da center ke bj phan la son asai ke dengje phan matha pon ma nilitum hat ke ave ilitum Karbi Anglong arat ke do isi ke ching thori lipute la nilitum fire brigade a station ke wan te isi ke ching thora war sai la kalang la hok la sila so war sai ke wan the ki bank ilitum ke cherry tum council along ke claim ke the ki ding tum hat sidu la ke nilitum department pe na bange nang chini ne la dake hok ko an ma ke do mane nang pitang di wan si chini chori la tunge baku dak si fire station ke nai ma ke ili tum dak local tum si thik nahi la pen local tum si chuning ri nahi actually bange non ta Diphu pen manja 16 kilometer do la si manja ta eta fire station ke dorkar non son bokulia ta haragat pen 30 kilometer difference do bokulia son ta dorkar dokmoka son ta dorkar langhin ta dorkar la punat pudam lote ako hi pudam lo le pute punat bang selonian ta dorkar chuki hola ta dorkar kala ke dilai ta dorkar yo la son do ulang la pen pu hamren na thu bangela hamren ihum vera malang hala dake na si hamren abang ta dongka mukam ta dorkar boy thalang su ta dorkar hala puda do piglang hitai litum arlengi the litum la Karbi Anglong autonomous council ke charibom ke the ki ding tum phan ki chuning ri na ya lam bang la ikhan lo alang li tum si la so puthak ke lang pon in na yi hok lang le pu adun thu chathanam iksinang me jangmia cheklo ni bhai grep pli ke national fire service week ko se ke pulo kala anin kan wangta talon pon verlo la si nang le tum la son asai ke deng do ma hem me ke cho puthak nang le tum along la son chirok tok ame deng pon ma me thanik jima to thanik na la salam puthak ke nili tum ke anin kan wangta 14
April mane jangmi cheklo tarik clear ni bangke ilitum all India lage all Assam cho rally ilitum Karbi Anglong cho rally lo all India si nilitum lage fire service week busi nilitum ke palon laso ke palon nangkok alamang tanili thi hekwen than ik det po 1900 mane suri kresir kebra plikera plianingkan Bombay dak padimnan puta yongsi mane tu Bombay do bang mane Bombay damver putelang dam tame Bombay dak padim ECSS force striking pulasa jahaz aso laso jahaz along manela ingbob me hamugri mokhanang ke thap aso kewan laso kewan ahurmat men laso jahaz long me chudun derlo lamat me chudun derama angkela Bombay lom adungare fire station anatum phangel hangsi la so phan me pa me dunyi phan bor ido kadoweta jahaz long si dolab lo me pa me block lo la so no hurmala kangbob a hormu hala dang arlo do ko masi men a jahaz masing bob plum masing ke bangko ana menit de la dak kam klem no to da thi klung lo la pen hala adungare ke do tum anta thi glab lo la si hala sorni pensi la jangmi krip clear ni bangke fire service week puha sorni pensi talon det lo la si non puarnita nilitum la fire service week arni mane jangmi krip clear ni lote nitum talon po la penke talon ahur bangke nitum kaddo kawe solang dorat atum phanta mane mi pen ko sonsi ki chiri nai ma mi cholote ko sonsi fire brigade tum han ki hang nai ma la haya putak si nilitum haswar ni chirok tok aphansi nilitum garida procession pachi jeng det te tilo sarni bange la sorni nanglitum Karbi Anglong kangalu kunanasi chirok tok me ke deng pon lo thanik jima nilitum actually bangke Diphu bangke ni tumla Diphu greater Diphu an wet athe netum manja antap ahut pen paliun ni detiti kala anta bukajana sorta amethang jurisdiction anke chipale nai ni tum Diphu tunda ni methang jurisdiction area anke chipale nai la pen haraga sorta la son claim po ham renta la son claim ik kala la son chirok to ka melong rong arada tum dun lo polote nangli tum ke than pen sta me hala tum tal anso sesi chini thupo alang me piglo me nangli ke thanda malam the adun thualam the chi thanam iksinang me la hem me ke cho ho tong se kot pen nangli tum la police atum pen ko son ben sinangli tum ka chingki chi than hem me ke cho ho la solam putha ka bang ikela pe hello ni tum la sentry duty pumu paneli pulo kaita ni tum 24/7 la ke sentry duty ni tum dolo la so sentry duty lo bang throk 2 ঘন্টা duty po bang throk lo 12 ঘন্টা lo aku aju ta aku lason 12 ঘন্টা lo la pasi 24 ঘন্টা ni tum mane 24/7 duty dolo kala la si kumama alang duty hu jon si me cho khobor nang le pulote loge ni tum mane turnout kidam loge ni tum thana sorban than pola pen DDMA punon ke litum DDMA de koglo district la disaster management authority tum la tum phantani tum loge inform po ansi ni tum turnout dam po la pen loge ni tum akon ni me thanga department headquarter ta loge jonai nai kala loge jonai po la banke ni tum la sentry duty ke do bang si adai tulo kala prang pen si thani ke lo la salam me piklo me nang like thandam adun chualam the ke la phen lo la radatum me ke cho hot mane he me cho der lo po hot alang litum nang litum phan nang ka bir ta je phan alang litum mane ke hala telephone number ta avdia ta hai la son ho alang litum pc claim nang ji yang mi tadi crypt year ni kala la ni tung la hai telephone number pini ne bang kai ta la si ki ron ye phasini tung he kai ta ke bor ilo ron ponta ron pon verlo ta chipudam me anut pen anut tum si la so telephone number ke nang endun chot anut per ke nang endun de ti la ter pigang bor ida sita ana ne la pro war fit di ni tum la so hur ba ke alang li tum ke loge ni tum phan
punangkuri vek nei mege cho lo pu pen ke nili tum pan punangkuri det si alang tum met thang ki chipa me pan bor inai kala la pen hemar lo ke do alang tum na mane usu do kokta hai mane jontu januar ta do kokta hai ansi la tum pajok nai ta mege chuki cheng lo le pute ni tum hasi fast nang inform nai jong si telephone number ni tum number ahut pen landline pina ni to number ge ahut pen telephone number long le pute nili tum thang personal number se hala 14 April arni ni tum ki ron asi landline phone number jong le long le pute nili phone number direct nang dial eta na sor ni long lok bo ako 101 ta dial melo 101 dial te lage direct headquarter lo ke lipo 108 le dial sita nonomat ke lilo athe manon lom ke mobile sita me badulong ta dore kala birta ka chilo je phanta joy ke asi manera ta tumke akenang sot kalila so number pu matha ta hai sitame mo apor nang le rok le te kiri ji aphan sitame sungkrung kiri jekte athe mahala nang le tum chirok to ka me hut pe nang le tum phan than lo number ta pilo nang le tum en vek nang ji puta pulo la son hota lang tum sitame ke en dun je phan made ka chi biji phan bor inang po bor inang po nang le tum bor inai po than bom lo me piklo me adun cholam the je thanam eksinang me la nangli tum me gi cho hot ke dam hot me nangli tum ka chi thi ka chi sik sita me se berta nangle jia por la son ka chi thi ko nangli tum ke dam hot ko anaki sung lo thanik jima me sabta training dona pajo pegi ching thang ko ansi chat nai ma kala e me thanga helmet ki chi kup ko ansi prap nai ma la hai ta training long si than la po la si ta puai phita la ku pipi ma ki ching thang po nai hormu an kya hut pan ke tong ser mong hut pulate la hai a peri long pen an ching thang chot po keng op chi than chot po choi bang e garia lu ching choi bom dam bom la pona ta vi lo ansi ka chi thik ansi ki chi thik lo kalang lo mane le da ping nai ha ke le dun da prang prel pute un e la so pasi mane kai ta ni tu nge mi ke chu lo pute ke ki kat kang plong lo yo kai da gari chi thap da mi da la pen ke la me la traffic jam det hot ke ko son la son hot ke traffic ke ni tum fire gari yang si siren ka julong lo pulate jimana gari tum sita a side bi vek nai athe ni tum yo si mi chu dam bom hut mania gari yang si tuar parpantan pulate kala ni tum la so gari phanta pahino ponang ko yi athe people ma alang gari hum ador mote hu dak munit aprando munida hompoti do hala ba sini tuma em do la si ladak mania gari parpantan buka hut pan ge yong si alang tim yong si gari chi parking pe meme le pute la si fire gari ge wang hor bang ke la ke chire pik nai la si la pen mayukta tuwar kai ta pajok wang nai fire gari a siren ka ju long lo pute la so ene ke ni tum ta siren mari re kala mi ge chu si mari choji la si la mi ge chu hu siren a jong lok pulote tuwar pe vek nai pusi ni tum chuning ri bom la me piklo me nang le ke thandam alam the adun cholam the chi thanam eksinang me la nang le tum me ge cho a hem long le rock pen nang le tum ke claim asai photom lo hala tum sita me la son me sai pinaka por alang le tum la son injured doma along pe long do iglu la so yatta mane a mi thang chi pam me pun po anke hala na ne ari mi chu padat la son ta du ulu kala la si abastu bang ke la si ni tum kai ta chuning ri lo la se awareness ki pa do hut jang mi tari kripli puchat kali kala ni tum hop tang bong ben no long ni long thom ni tum la so fire awareness program pu kai ta pati ver ame thang yo si kicheng si me ki chupen ni tum phan birta nang par ju det api bote alang li tum un chit an se alang tum cheklem chot nang po kala la se un e an wa ni tum ki li dun loge ni tum phasin nang hodai kok nang po la pen ni tum le la nang rab du ni tha pu chu hangan si alang tum nang rab du nang po kala don le ni tum ta kam ki klem ke sik sak do kok ti la sada ni tum training ki klem tang amani tum bang ke jot ni ki kichu vek adim hala so adim bang ke afiansi lang ta abrong ti kala ko ana property do ma adungre ko ana building do ma ba mane hem do ma ima lai lang po la si fire break pu ki kuriri hala so hodilo kala la si la kichu vek hem bang ni tum lang po ko sono boron ma te mana adungre
เทพิกมากุศลมาหุ่มเวทปุระเตกิเจงสิละสเฮมาสิปาเมปอสิตาโหละดุงอะไรพันเกบไซดุนีบางเสียบีสินิตุมเกมาทับปนlo la pen la dak team wise do kok ni tum ekta eta team do kala la sila so team ang bong pen inur bange dhorok dang punar abom po ke ab idet poya ke kali kichu ve ka tum ta abom po sita adung re tum hana ko belek atim tum apo kala la son si ni tum klem pon bong ni li tum ke Diphu pen dhorok manjan le mechu puta la dak ke ni tum agari bang la public gari yo se adha घंटा le ro pulite ni tum agari ke 15 minit ke nang vegi ni tum ta la si la 15 minit ang bong yo se hala dak mi ke chulu pulite yong si A class fire pudalote 15 minit ke igrang am si kili dun la si asoro lam edba ke la si ilitum mutapro tibok piknai puki pu idam ke la 5 kilometer pa isi fire station do nai la ke ni tuma fire service a rulong si ke tok lo kala la so possibility mane ho la kadogo we tum la so chini ne po kilometer ko anpen si ke wang lo ne pu chini ne non me chulo pate ha so ke bang pu son ke so ani kang chira ni pu son si ha so ke me ke chulo pate nang li da prang nang yi pu ba si ma tharong ti te po si ke an ke lu ban ke wang pu ke ma that dong tek te po si hat tu ni ye det ti kala ni tu la ba ke ni oi e he kala sita alang li tum bang la so bang ke ma thap a poro we det ti lo la me piklo me nang le thandam kirep damalam thelo me la heme ke cho hot hula dak hem phu tum a hot pen ke lang li tum sita me nang bartong thek the det ta pinila son asapso ka injur do kok ta hai la son ho nang le tum fire brigade pen ambulance hala tum phan tong se ko pen ke pon je phan ni tum la so lam butha bang ke la si la bang ke ni tum ambulance bang ni tum fire brigade mat ka ve la ke la si police tum bani tum loge inform chikuri mi ke chua dimnang du nai la public crash ta hai ba la hai injure te ambulance na alang tum nang thik du nai la hai phansi police tum ban ke ni tum ka choni ri pondo lo la pe ni tum mi ke pa me vek akorte tum bang ke la tum ke yong si arlu yong si pini muni do pulote la so ki endam phanta ni tum aperi do la so pe ching thang pe ni tum arlu lu dam si la hai munit pa ki ulai phanta ni tum do fireproof switch pusi ni tum la ke puig lo ke pajok wan je phan ke pajok wan ye phan ni tum la breathing apparatus sa ching thang pola te mi hi pini ne pe ki je pajok ye phan ala fire entry suit pu la so ching thang si ni tum so ni tum mane rescue hormudo ni tum long sita non ke dam tangan ya arnam atura dak pe ni tum so kam klem long le pina ho me piklo nang li tum la an phiri me asai me ke chohot pusta me nang li tum a pran che matha thesia pran chi pi det la sona sai nang li tum klem pon lo la ke nang li tum phan Karbi Anglong arata tum sita me choro pik nang ji nang li tum la son asai ke klem la pen ke pini me nang li pen li ka ching ki ke cheng silo Diphu fire brigade service station ahin pen ke asi nang li phan sita me choro pik lo nang li pini son surya sai do pik pen sita me nang li mi thang asai chi o kang sinili tu malong wang pen radio card jora da tum phan labang so me ki chu me ki pam map la hai putha nang li klar dak pen ki thana pot nang li sai long sita me arnam bari thele la ansu se pahir ju me na ile tum kaching ki che thanang ji ke do pikla kele dam de do an sita me bon sita me la thi heka por pen le tum ason son alam the je than long pot rong arat radio card jora da tum sita me ale nang longon popusi kroi lo la se pini ke aporalam do ko posi nang li phan pu thot surya kardom nang pajirek lo de dala nang li tum Diphu akaspani radio center hin ko danger so lang do karbirat to mata ni lihin bata kardom peglo kardom